si yare droke simpa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Snassi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mama Gina Brand. Na me. Na Edusa was said me bravo we. Sweetie, may you come on mami adwamwa. Hey! What does ye? Aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki? Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. One woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe sa adwade nkrato yi mu. Agye atum se eye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who dreaded there? You could brew. Who said that will complain with Sissy Cocoa? Epe Ajuaka. Holy Jesus, Messiah, 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 breathe you. I'm Jesus.
Kristo asumdue enka ye natiefuo nyina amen ye nsenia ye tue bibi ama Jesus yasi ayati no enye ya hoden nemu eye awurade adom ena bre no atia yen kakra na yebetie nyamesem tiawa na yabompa. Praise the Lord. Hallelujah. And asemwa yebe jina so abompa ye breka kraino matudi se God the way maker. God the way maker. Onyamia obokwan. Praise the Lord. Hallelujah. Enya won say Bible say onyankopon na bokwan to babia ekwan enna. Enti ochirafo bi say God will make a way where it seems to be no way. Ewurade ba bokwan ya to babia ekwan na. Praise the Lord. Hallelujah. Enti anawa wutie yakwakuma to yem. Yewie dwumadie no. A problem what to be a quine be a SCA a quine baba bedaho. Amen. Baby a quana Nyame de quine back to ho. Say what waka a pumfin na uhu baby a won't fa. You want Yamira or Bokwine. You a two baby a quanda. You a branding tea. You're back in Exodus chapter 14, verse 21. Now Moses tene sa eponoso. Na erade de epoyam framadin ma epono eko anajono nyina. Na odane epono ma no ye asase pese wanka amen. Amen. Na ensuo no mu pai. Na Israel no enam asase pese so fa epono infinifin. Na ensuo no ye won ofasuo won inifa eni benkum. Praise the Lord. Hallelujah. I can somewhere you can ye know. Efa on my Israel. On my Israel kodim kwasum. Ewo Philist asase so. Ba 430 years. Na onyankopon nyansemu no. Ofra Moses, Suma Moses, Anna Moses sukoyi on mine free Misrim and Kwasum. Na o hene Pharaoh ye Misrim hene. Esi Moses any on mine kwai bebre. Sa on ma kwai Nyame maya yo on my Israel enko sum wonyankopon na onyankopon so kyerem Pharaoh say oye nyame okay oye nsankyerene ahodo edu nanso Pharaoh koso eprim na koma na nsankyerene a etoso du no echi no Pharaoh ema oman no kwan se onko na onko sum wonyame. Hallelujah. Nyame ba wutie me kwa sum bia wom enne nyame tumi enyi wum firim. Amen. Awurade nsa enyi wum pie. Amen. Na dem ho. Amen. Efrisa obonefo de bire bia opese odi nyame ma eye nkoa. Na enne Yesu bekasa ma. Jesus. Enti
bra Moses nyamenam ne so ayi oman no Pharaoh ma won kwan se won kono Bible say na anka esese Onyankopon de oman no ko fa Philist asase so kwan enware no nanso Onyankopon ka se odo oman no ko fa asase no so oman no be wu Philist dom na won akoma atu na wonu ho asase wonachi etu Onyankopon de oman no ko control fa esre so kwan enti bra nyame de won fa wa okono eno ko duru asase bi a ye fra no Pihahilot hono eye epokoko kwan ekwan na ho ba se na nyame nimnia obeye Okay. Sister tebia wonemu no se woni awurade nko anam se awurade ne wagye na dia awurade nam anim sentia odo nam sa kwan no so Amen. hey ebia wo busuam sika wo ho awo ofa betumi aboa wo de wotu kwan Okay. nanso wo ofa ne mfim wo ye ne a esese wo ye bia nanso onfim Okay. che ebia nya ho ana awurade de wo mpagya befiraba Okay. awurade ede befa baabi foforo Yo. se wo mpagya firi wo ba obetumi akasa ya me na meboa me na momo ayeye se woni awurade na nam nko ade a My God. onyame nim kwan a odo befa so Amen. enti aho kira na wonam no kawakoma to yam Okay. na fa ho to awurade so enti sania Peter ka wose mudi ka hu na mane kakra nsa obeyiw na wase wonimonyam Amen. enti esere so kwan na wonam no abrabo na wo bono aye sere wonam jam na so ye kristoni atoda bia no abamabu toda bia na wodi awreho atoda bia na wo hu ni awonye awurade dwene ho Amen. awurade odwene ho Amen. odo be fama fi Amen. obeyi wa pia obeyi wa pia My God. nyame nim sentia wanfo ankokro kasiem Okay. no do be pie oman mu onim sentia My God. obeyi wa pie Amen. entitie bra oman ne kono oman ne koka epunaja Okay. ana faro so akoma premier ana ya na jinse maja oman ko masa ti oman I said to one. na makose won Go say one. ana wo fa ne ponko ana soldiers museum soldiers dinachi Hey. kikiri sawomai ne bota ya nyina ne se okofa o man na sa banko asumu Pankwa sumu bio. natie bra o man ne hu se faro ne domo bano ewa no sase se okasa onini na okasa tia Moses ya ka kire wo se me antena Misrim eho adamna wo ho se ye wu wo kran kaye wo de ya bahai ye nya aduane ni Kasa dodo. atamfo so na bai sister duru ba bia susu kasa Kasa. Kwasem. na awurade nim sentia odo nam sa kwan no so Okay. sofo kawakoma to yam Kawakuma to him. abia wo ye wo di sofo what the software te nanso wo members nuru 100 impo Yensia. emma wabamu Wabamumu. poko wanim ya juma no ankasanti awurade Okay. na awurade be yiwa pie Amen. praise the Lord Hallelujah. entitie bra oman ne kasa sa Moses so hunia onye ha
Osofo aha menam sa kwanwesu two leaders for. Okay. Andrew baby and hear the voice of the congregation. Now tie Awurade. Okay. Sa woman wadwene ko musu bebre ba wakoma betu. Uwo tumi pa. Ube tumi aye bibi pa nanso. And some nkrofo kentu be ye frustrated. Pe baby afa. Ehwana Moses kwa Awurade anim. Ana Awurade ka che Moses say, "Ana na wo supra me sa de ne kutawu." Moses say ya poma. Ana Awurade ka che Moses say, "Fa pone so." Na ebie punim. Wan ka say Moses fa so na me Awurade ma bie punim. Dabi. Na mo say Moses. Fa pone so bie. My God. Na kire say. Hey. Awurade di tumi bi ama Moses. My God. God has invested his power in Moses. What do you need to me with Moses mu? Okay. Moses is training sa pa. And the Bible say, "Epwa, esuba tre." I'll be to me from a people from BA. Lord, kwa be dem. And I'm a Awurade pious. Ekwan bi asie. Bi asie wa bra. Ekwan medam. Wo Yesu dine mo. Ekwan medam. Wo Yesu dine mo. Awurade makwan medam baby. By the power. Wo Yesu dine. Jesus. Ya babompa. Ti epunimu bi esa the Bible say. Hey. On my Israel. My Israel. Efa asase pese so ko. Na ne ayameda ne say. Bra omo kono. Na Pharaoh so akoma prim say. Omo ya dan osade omo beba Beti omo etoda bi asana abayifo te ahohomo ne te okay opese wo abcd na no na wotenem na Bible say on my ne kono a omo fa mu free pa ana Pharaoh so ne dom so tisi okay Awurade say ya omo drum fifi na o camp no butu hallelujah. Amen. Hallelujah. This is the God that we serve. Here, God will prove to your enemies who He is. Awurade ba tira wakamfo senia wo sitie. Who He is. No kwana me ka kire ho. Okay. Se woni Awurade ba nante ya sister. Awurade ba tira wakamfo senia wo sitie. Senia wo Awurade tie. Awurade ba makoya be da baby. Hey. Mayeni watam. My God. Mayen for your santre so. So, wakati. Wanyini wunya kunu. Won fanfo aware wo de onware. O babrewa. Awurade ba makoya be da baby. Oh yes. My God. Pada bia wo ye adwuma no wabokana, wo sika se. Ekohwini. Na woni amaye basa. Amaye basa. Na huni awonye. Ti Pentecost nyumbi yamete. O se sawo bra so tireba. Na mi huni amenya. Onunku na meshano. Me jefoni mawurade. Oh shababa. Me di mafoni me kama andere bros kapa. Oso mi mukosi ewiye. Zabara. Eradia na meshano. Onone mechefo ya babompa sister and ne bompa yeshe oh Lord let there be a way okay Awurade makwan ma da baby my God na Awurade be bokwan my God come on be one bompa le shababa basinda ya sharaba li shababa baba ya
Father, in the name of Jesus, leave us under let them be open doors. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Nyame ba ya kosua bompa. Die enwuwe ya meda ose obokwan to baby akwan nie. Ewrade bokwan eto baby akwan nie. My God. Ko sabala basa. Ma wo sa sobra ye bompa. Ye ka chi ewrade Nyankopon se. Che bia wo. My God. Ewrade appointment da We yesu dirimo. Ewrade appointment da baby. Ewrade appointment da baby. Bia wo ma. Ejabia ese wo. Papa. Ewrade mokwan. Come up here one more pie.
fudi wachi. And you come here, in the name of Jesus. Or say, my God. And that one my God. Now we never been far. Unya baby fan. Every say on one can or do better. What do we power? A coin of the person you were channeling yourself. Hey, power say, me do better. me do better. Me patron, Brian Drino. A coin be ya pese a falco. Na ya no bumpire. Okay. Hello? Numbers no screen. Hello? Hello. If I told you, baby, I can't free. Look, I saw your friend Nancy. If I told my Kakra. If I saw your friend Nancy, me free. If I told you, I pass your bone pie amount. Hello, Patrodian, I pass your bone pie amount. I'm sure I said my woman done when you're free. On coming to us, intimate and to intimate years. Would you rather say a bumpire man or Banaba sorry? But I'm Joe. Have you comedy on your bumper? If we say yes, soon you create two. I rather me bumpire the above fresh. Jesus. Woman is a Kassa. Hey. My God. Ye Kassa to above France, so yes, Jesus. Yes, to the most by the resurrection power of God. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hello. 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 Me pato dini baby akase free. Hello, Raja. Me pato akase. Me money will be 2 years. If you are not so baby anymore, if you are not so baby anymore, yes, soon as well in the dim near Jesus. Oh, what be a tatao? Hey, some of you will say by the power in the name of Jesus. Come in around. Hey, yes, where should anymore? Amen. 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 Hello. Ko shabalabasata. Hello. Hello. Papa told you baby akase free. Me free down by me did the gift dia na pass ya ba on pay ma. But my don't person won pay money. I rather your bomb pay the gift to someone. Jesus. Yes, sir, bamba de tona so. My God. Fa umoja chani wusia. Afa me kasa to wo so se. Obewu afa wo ba. Jesus. E woni brem. In Jesus name. Amen. Amen. Hello. Hello. Hello, mpacho udini baby akasa free. Yes, me Juliana me kasa free smart. Okay, Judy, dear na pass ya ba on pay ma. Acho me ndawo, because mo bon pay na me man ntiyo. Me pacho ma on so kakra yente. O se say. The person me ba no. Mo bon pay na ntiyo mo yi. Ibi am na mo no nte. Baby, I will man nam wumpe. Erade me bompa. Me de wa ba wa juri ma eshe wa rade. Jesus.
Erade Jesus. My God. You mo fry free sumu. Yesu dine mo. Eba wo erade han mu. Ma won sanya kase wo mo fry so. My God. E wo Yesu dine mu. Amen. Amen. Hello. Hello. Aba to me na di akase free. Brother, me kase free. Me pa to ma ne so kakra. Brother, kase free. Okay, di na pa se aba won pa yama o. Oh, brother, so this is what I'm saying. Kase mo ba pa man. Ukuna juma ya basa. Brother, so Erade Jesus me bompa. My God. Me de wa ba wa hye won sa wo na wo bɔ kwan to ba bi e kwan na. Ah, brasi ande de. Erade te bi ani kunu mom e wa dwuma sa ho. Erade ma kwan me da ba bi. Yesu dine mo. Bɔ kwan to ba bi e kwan na. Jesus connect wa ko. My God. In the name of the Lord Jesus. Amen. Hello. hello. Me pa to din ni ba bi akasa free. Me kase free. Me pa to de na pa se bo ho pa ya ma o. Ma won so kakra. Dia na pa se bo ho pa ya ma o. Papa mpacho, ma worry thing is ni kunti menye me ho ade. Maka me dia ko pa ko mo abre ti pe kai. Me pa to woni nati anase wa ware. Me pacho worry me enso me ne nati ya won kwala 5. Aha, afa na wo kasa. Eju pese ukuru ya ho ade. Me pacho. Okay. Erade me bon pa ya ne wo ben se won sa. Jesus. Apambi ya wona busumu a etia na ware. Jesus. Ama oti ejamamom. Me di wo moja break sa pam no. In the name of Jesus. Erade Jesus. Makoimie. Mani kurunya no wade wo Yesu di no. Amen. Hello. Asumama ya bem. Oh, Shabana Basata. Ama meta pusi wontra. Liba Bosha. Sana rade wa mafa. Beseba biana metiano ware. Kabalendele. Asumama ya bechisha. Ama meta pusi wontra. Baba Bosha. Sana rade wa mafa. What's my menya say? Jesus. Baba Sota. That's a drew a pepper. My God. Never. I said, Drew to top breast. Oh God. Eradi bie kwan. What's it? I'm coming so many ways. Opo kwan ya to Ah, Jesus. And that's God is making Branyum to yi kosuya. Me tinka wo mi huhu mu se Erade bie aprono. Baby akwan na Erade de kwan to ho. Amen. We serve a God who makes a way. Okay. Erade me bompire wo Yesu dini. Jesus. Epeja wona ehyeyen. Ewo Kumawood TV ba wanim.
Shaniama Maya Diama Wabia. Eradema Quine Meda baby. Where should dinamo? Sha Obrasochi Bono Wabi Wunia Wanya. Hey. Eradema was Surumie. Nia only any da swama and the swo. My God. Nia Nabema Bu Erade. Techerenevre. Amen. Adichie bi. Hey. Ubeyi watoye. You are toyedi. Erade ani wanyamo tawo so. Jesus. Erade sanye Ka Brazita. so. In Jesus' name. Amen. Amen. Akadaje nebe bome. Hey! Akadaje nebe bome. Oh, sandala. Ekete yekanya radia ya. Araba sandala. Akadaje nebe bome. Araba sandala. Namikaze bidini walata. Akadaje nebe bome. Mese akadaje nebe bome. Akabenye no nebe watro. My God. Namikaze mikanya radia ya. Hallelujah. Akadaje nebe bome. Namikaze bidini walata. Akadaje nebe bome. Mese akadaje nebe bome. Akadaje nebe chimio. Namikaze mikanya radia ya. Akadaje nebe bome. Namikaze mikanya radia ya. Akadaje nebe bome. Mese mikanya. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who dreaded there? You could brew. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajuakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who drank a sepan and neck? You could brew. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. And you Edusa herbal capsules. And your cocoa Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Ah, now Edusa ya was saying me bravo we. Sweetie, maybe come on, mommy, Adwamwa. Hey, what does ye? Aye, chuma. It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Obie timinumbi. I just a pin for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who dreaded there? You could brew. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajuakade. Edusa herbal mixture.